Mu buzima bw'ibihugu umutekano ushyirwa imbere ya byose. Na Bibiliya ivuga ko umwami uzi ubwenge iyo agiye gutera igihugu cya mugenzi we agomba kubanza kumenya niba afite ingabo nyinshi n'intwaro zizatsinda iz'uwo agiye kugabaho igitero. Nubwo iyi ngingo aba ari ibanga rikomeye kuri buri wese. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, reka ngusabe gukanda subscribe. Kandi wibuke gukanda kukazogera kugira ngo ntukajye ucikwa na buri kiganiro dushyizeho. Igihe tugiye kubana muri iki kiganiro nushaka unyite NMG Emmy cyangwa Niyitegeka Emmanuel. Ingabo z'u Rwanda zimaze imyaka myinshi zishimwa n'abaturarwanda nabo mu bihugu nka Mozambique na South Africa kubera ubunyamwuga buziranga. Amavugurura yatangajwe mu mpera ya za Kanama 2025 harimo n'ibikoresho bya gisirikare bigirwa ibanga. Iteka rya Perezida ryo kuwa 25 Kanama 2025 rigena ibikoresho bya gisirikare bigomba kugirwa ibanga, rigaragaza ko n'inganda za gisirikare kimwe n'iby'ibanze zikenera amasasu n'ibindi byose bigomba kugirwa ibanga. Ingingo ya gatatu y'iri teka igaragaza ko ibikoresho bya gisirikare bigirwa ibanga ari intwaro, sisitemu n'amasasu, imodoka za gisirikare zirimo ibikoreshwa mu mirwano, ibifaru hamwe n'imodoka zidatorwa n'amasasu, n'imodoka ntoya n'inini. Iteka rya 2012 ryo ryateganyaga ko indege za gisirikare nk'izirwanishwa na za kajugujugu ndetse n'ibijyana nazo bigirwa ibanga. Iri tegeko rishya ryo rikavuga ko indege za gisirikare zirimo izirwanishwa, kajugujugu n'indege zitagira pilote n'ibijyana nazo. Mu bindi bigirwa ibanga harimo ibikoresho by'amakuru n'iby'itumanaho bya kure birimo radari, telefone, radiyo, ibikoresho bifotora na logiciel na za mudasobwa hamwe n'ibikoresho bindi bijyanye nabyo. Rivuga ko kandi inyubako za gisirikare zirimo icyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda, ibigo bya gisirikare, ububiko bw'imbunda, amasasu n'inganda za gisirikare n'ibikoresho fatizo zikenera bigirwa ibanga. Imyambaro ya gisirikare n'ibijyana nayo igirwa ibanga, kimwe n'ibikoresho bya gisirikare byatumijwe n'ibyoherejwe hanze n'amakuru ajyanye nabyo. Igenzura ryerekeye imikoreshereze n'imicungire y'ibikoresho bya gisirikare bigirwa ibanga, rikorwa hagendewe ku mabwiriza y'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Rwanda Defense Force RDF yavutse hashingiwe ku itegeko nomero 19/2022 ryo kuwa 17 z'ukwa 5 2022 rishyiraho ingabo z'igihugu itandukanye cyane n'iririho ubu bijyanye n'imiyoborere, ibikoresho birimo intwaro n'impuzankano, ubumenyi n'ubunyamwuga. Magingo aya u Rwanda rufite uruganda rukora intwaro rwitwa Rwanda Engineering and Manufacturing Corporation REMICO, rukorera ibikoresho bya gisirikare ingabo z'u Rwanda RDF. Mu zindi ntego rufite harimo no gufata ibihugu by'inshuti kubona ibikoresho. Mu zindi ntego rufite harimo no gufasha ibihugu by'inshuti kubona ibikoresho bya gisirikare. Rukorerwamo intwaro zikoreshwa n'ingabo zirwanira ku butaka, izikoreshwa n'umutwe w'ingabo wihariye, ibyo guhangana n'iterabwoba, guhagarika imyivumbagatanyo, ibyuma bitorezwaho kurasa n'ibindi. Nge mwabanaga muri iki kiganiro nitwa Niyitegeka Emmanuel. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, nagusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, reka nkwibutse gukanda subscribe kugira ngo ntukajye ucikwa na buri kiganiro cyose dushyize aha ngaha. Murakoze cyane. Nge mwabanaga nari Niyitegeka Emmanuel.